Ngwatanĩro ya arimũ baria betire ritaya nĩ bathĩte kĩrĩra ariti ngũgi bonthe ba thirikari na kũboria kwire bana kwambĩrĩria biashara ndĩrĩa baandĩki kenda chieja kubaguna wona beta ritaya. Bamwe bao nĩ batarĩrĩte kinyamara kĩrĩa bagũkũrũkĩra mbere ya mbeca ciao cia ritaya kũrekerwa, ũntu buria bakuga no bũjũkie kagita gakaraja na ũntu buria bũtũmaga babaingi bao bakagwatwa nĩ mĩrimũ ya mathuganio. Ntukune tierua yuete mukarie yo antu bakuru kwangaika imirimo mwanya mwanya na kunywa ndawa gukai mwenjira yo turo bwao. Inde ukuringana na ataalamu te mirimo yonthe yeyanakia na mathina ya mwiri nonto ya mwe ya mathina ya kwaga mbeca kinyayo iyatuma mathina ya keyira mtu na ikietumi mataro ya ataalamu kiri antu barabandiki kaitenekana bakona mbeca igitagwo kaita bamenyenya bo bakaritaya kuna ndi o uria bakwandikwa o aria bambiria kuonera mbeca ciao bamenya gwitumira bwega na by the time bakeja kuritaya bakethira bachiikirite misingi mega ire nyaga atuma rira bakaritaya they will still be youthful in nature in physique indi tuije miaka kethira itite na barata yari bonete kana beterete kwamukira pension tiao becha ira nonto nuije keja na mostly ikiri twethira tuije ningana ibachitane kwithira bakika anind kaba izio batubura bakethira bejete kuingia kenda mbechiri kija batikeja gwikia ki mantu jara jatiagirite kana jara jatina umuhimu ke gitariu especially no withira kwi project yeku ya stoete kana erungi no mithirikirie with that money nontu bwetumikiesa kwimwera merieyo ni arimo nebwithetie mauritani kibo kendo tiereibo tiebania na murimo ya kimbecha yero yo kumenyekana yetunku ya financial excitement rirabarona mbete inyingi ontu burabo wikira baba inge mpangene yokuru aritani aba ukuma ke system baiba beru bairia meri oele thatu kana etano baterona mbecha bakona kambumu katumene na batona michara mberene muntu natumire mbecha una njire yete agirite na ati corona inge yayu kuke thomo ke baritana inde bakona mbecha yu wo bachitumira ke barana wo baritayite mbere bona pension yo era nene kambumu na oba baritana kenda ria ikeya muntu aketha aina planned minds na akameotumira mbecha yawe na njira yagirite nekenda aritani bakethirwa bakiumba bauma bethirwe ibakomba gutumira mbeca ciao bubwega ute muntu na wasiwasi ute muntu gushikwa ni mirimo era ithairwe rio ni untu bwa kwithirwa na gwita ngugi atena mibango na ti mantu ya mbeca kibaritani abatha bora bombigia kuria kirinto biraba kuria baite healthy kenda bethira bemwa productive kinya bauma after service kinya bethira bena aramuchie watuika kantu karaba kona kidogo kati utumirika nara kimbachua na manto ya maingi nontu bakethira rende be no menyo on how to live after retirement. Bamwe barimu baraba mukirite mathomo ya ibonanetie kino kiao eruare ngui kwa ngwiretwe nontu manto ya twaritanwa te yonthe ndiramenya irara ofisi kana ndene ya bank so boni utethio kireni ya mumemba retired member ni utethio kirenje kwa kurani ndina also arimo na kire community yekwa kithomo kitwathoma kiatutongeria kinya miaka ene ingi tutiaritie na tumithirie turero as we have na itukuromba kithomo ikiendelee kinya kibangi baba kuya na baba ikuo na kinya bangi baba atuthiata nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.